Gay. Viens ton gay. Ouais, mais tu vis quoi? Où combien? Salut les boss. Wewe unambabula sasa hivi. Wewe sike wewe. Hicho kana mbabula sasa hivi. Sio atapige chai. Pige wewe pigaga wewe. Sasa mwei. Yesu tia mbabula kwanza chini. Hiyo mivumburo mingali kweli. Petisha uza gari? Asikia. Uza kile gari peti yako. Is you coming? At is you. I'm coming here. I swear. Never mind. Viko sasa graphic. Uko bien? Wasi. Sasa tukana mbabula kusubuhi. Sasa piga chai. Unapigaga napigaga. Tena wewe sasa. Vitu yenyewe vitu vikali kweli. Tunatakiwa kupepea. Sasa Kiko sasa tunashika hizo gari kwanza. Sio na gari kwa barabara pine wako na déplacer kule kwa vitu gani? Déplacer. Weka pine Ile ndio kutembea mvi. Inayo. Hii ya kuemea hiyo. Kwenda msoko. Amejana ije leo rubanza. Ile nayo ya kwenda mvile ile. Ile kutupa masahani. Kwa muiba. Hii kamera ni yenu. Hii ya kabiba tuwazima hii. Na hii micro yetu. Isho. Utamchoresha sana mwe. Tuchorese, wasema tuchorea angalia tutapata kidogo. Lakini zikanambia siku yenyewe grand frère. Aje nzangu. Sasa ulizuza hivi. Hizi na university da Ziva. University da Ziva ngize mariage zongwanza zambara. Sema kama hii kanambia. Wala ikwi. Wewe unasemaga ngo mbita atago biface. Hivi ile gari yako. Unadhani ndio nzuri sana kushida za wengine. Inatoka hiyo nziza cyane gusubira. Mie mviliza. Unapunda gari za wasanii. Spondi. Cyemvugisha ukuri turakagwi. Biporoboro boys. No ndakugiza ukuri. Loriro ikora rusinika ko ruduka kwahita. Shauza ya rouge. Kiachu. Ile nibika. Kile. Chiri kwa muri garage muyenzi kigiri. Ija modoka ya Lion. Chiri ni kya Lion. Lion ya rouge. Kipirate chata. Acha kurambia. Amagira ragwana naye mukuduka ichororezo. Alvin Smith ile CA ile barke ngwe atukara batungu ngwe karama ile barakoresha bizi yose turamenyere mu mvuga myeka yahera Gasore iyurira indege magenda ama voyage tout le temps n'ubundi vuba ndayurira where muri Ukraine Mwanda kufanisa collaboration na president wa Ukraine tu ata president president wa skeri bombe ku urambia baby inapita you are up you da be face on the floor watagwan Pinzagwan, Urize, Parize, Watakwize, Watakize, Wataize, Wataozo, na miozo hivyo ndani hapo kaka. Yaani kifeza chagaya huyo. Problem. Alikuwa sasa tu gari pale. Bila gari malangaje, informatique ile langaje. Yepe kase. Kwa support. Mwende sasa mwende bisho. Subiri kama subiri sasa watafukuza. Genda uteki chai bana. Oya. Sasa mimi nitakuja sasa. Utafanya wengine ngo journalist ngo akubisa. Ngo akubisa wale ya burofa wewe. Abisi nakwambia tukinya bufura. CK. Ewa nasateri sana kwa kipindi wazee. Na naongelesha sijakunywa chai kaka. Sawa basi. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Step Media channel of progress for this industry Abuja Flavor. Check na mkuru kiyo kuzabada zikiradanira bishasha muvuga muri industry Abuja Flavor. Ndakubwira ati kuri mikuru kumwe na Beni behind the camera CK professional. Ndakubwira ati Jeffrey ma birashimisha cyane kuri support muko muratwereka nuvuga abantu bose mwifuza iterambere n'abantu bose nuvuga mwifuza iterambere hagati ya muri entertainment hagati nuvuga y'ibiko birakorerwa nuvuga kuri Step Media. Biradushimisha cyane biraciwa ku mutima turifuza yuko mubandanye nuvuga uwo mutima kudushigikira ko turifuza yuko twoshika ku indi step nziza cyane aba subscribers novuga benshi cyane kugira ngo natwebwe tuzoje mu rwa rutondo rwa TV online ko yigenza neza cyane kugira kuri mikoro Beni behind the camera CK professional right now ni nagiye kuraba Gasore muramuzi kandi twa twabuhavuzwe byinshi Gasore kuri kitugize tumubona novuga muri uko twengana mutima show tujye kumuronda tube mazi impamvu kandi batubwiye yuko yari mukijya kibanza twaramubonyeho yari ariho mbega bimeze gute araza kutubwira ikibazo ko bizagenda gute kandi right now turabona kumenya imodoka y'ibisa ari we yagize ikibazo ariko ntitubuzi fundi bikwaye uko bien sasa ilikufa pine ilikuwa ilikufa pine sasa hii gari yao kiani nakufa kila siku bana sana yes ani makuru nakufite ruko ari makuru na rose ngo afisidi imodoka gaidari kandi bitsereza cyane rishashe boss wewe turasubira rero sigaye kuya ba Itiangalia gari peti ya gari kwanza gari urayore gari peti aka peti kashokana nari zombwira je bitofam Petit ngi apeti. Unasikia bonga? Sawa. Petit angalia kwanza gari peti. Gari kari. Unaiona? Tena moto iko nayo iko fresh. Ni sawa? Odi. Zimekatika.
Acha hiyo vitu kwa kuya kwa tongee. Ya tongee. Wewe tibi kwae. Uko bien? Nisalimie basi. Wewe unambabura sasa hivi. Wewe sikia wewe. Uko unambabura sasa hivi. Si hata nipige chai. Pige chai. Unapigaga wewe. Sasa mwe. Sasa sia mbabura kwanza chini. Hiyo mivumburo mingali kweli. Pitisha uza gari. Asikia. Sasa kile gari peti yako. What is you coming here? At is you. I'm coming here. I swear. Eh, Never mind. Biko sasa grafishi. Uko bien? Wasi. Sasa tuko nambabura kusubuhi. Sasa nipige kachai nini? Unapigaga eh? Tena wewe sasa. Vitu wenyewe vitu vikali kweli. Tunataka kupepe. Sasa Gasore. Biko hapa barao. Hii ni rapeto bwana. Sasa utapigisha maplastiki. Aya jamaa. Vitu gani? Kwa sababu tunashika hizo gari kwa hati. Sio na barabara pine wako na deplacer kule kwa vitu gani? Deplacer. Weka pine Ile ndio kutembea mvi. Inayo. Hii ya kuemea hiyo. Kwenda msoko. Amejana Ije ni rubanza. Ile nayo ya kwenda mvile ile. Ile kutupa masahani. Ogicha. Kila siku ile gari kwako garage kila siku. Kila siku pale tengeneza unajua nini? Kila siku. Na ile ndio yangu sasa. Ndio ya original. Yesu ni kwapi? Yesu iko ndani. Anapumzika. Ndio anachoka jana. Sasa bora mapukara kuna vitu gani? Unapoa ishara sasa. Unaelewa? Sasa Wewe Ufise. vitu gani? Na maisha nani usubuhi? Si usubuhi. Yes, Hapo homeland. nakubia ati nitaje kumuuliza kwanza kitu ya kwanza hata nimuulize Gasore. Tungi Kirundi. Kibazo cha melifuza kwanza Gasore turi kusikia kama ulikuwa kushoya mutima biko waiko. Cyo Kirundi ukivuge mu Kirundi. Twakubonye muri shoya mutima ariko nigeze kuri stage. Kandi uziko mutima atacho mufa mugenzi wawe kandi Ego narashitse just no gusupportinga urabizi. Maybe ntibyashobotse ko Gasore yaboneka kuri scene kubera ko narifatiriwe n'ibindi byicane. Ariko navuze ati ibi inyerezo kwiheza nshikeyo. Ndashikayo byagezeza cyane. Biba respect sana kuri mutima. Barabikoze cyane birakoreka. Alhamdulillah. Alhamdulillah bilamin. Fresh sana. Original. Iteleviziyo yitwa gutere umwe. Step Media. Nawe imwe avuye kwa kuki. Niwe avuye kwa kukiwera sike behind the camera uri ngaho. No stress. Urumva rero? Agoya kwanza, no stress arakoya. No stress arakoya. Sirex wa uja basi. Turabijuba. Cyane barashakunda. Sigasebe. None webwe uja hiti hata mwe Kristo. Iba ni Munyarwanda byiki. Nyine navuyeho nyine rwose n'ubugufi kanganuko. Sasa namwe none kuki. Kari bosi wako? Bosi wangu kuki. Bosi. Na simsemi vibaya. Kuki managere. Forever you are, wherever you are. Yeah. Sasa alikwambiaje? None mwebwe mwavuyeho ryari. Iti vitwa gute? Itwa Step Media. Step Media. Urumva mwagize step mvuye buja hit. Mucha mugira step yego ndakiriwa. Cyangwa murakana. Yes, ariko ni byiza cyane Gasore gatuka. Ni byiza gutera imbere gatuka rakura kandi nahoraho yabaye. Nawe nuzi ko wavuye muri ihuriro. Twaravuye hariya. Wagiye ko navuye muri TV batama kanoti. Namwe mwahembwa. Twe baratwarahembwa boga. Mwe mwavuyeho neza. Mwache mugura amakamera mukuri biki. Ogitawe. Urugori se bagase turi buba kamera kuke. Muri kamera ni yero. Ini akabiba twazima iyi. Nayo mikosi yetu. Ishe. Mutamchoresha sana mwe. Tuchorese basema tuchorea ngata tutapata kuchora. Lakini zikanambia siku ene grand frère. Aje nzangu. Sasa uliza hivi. Izi na university daziva. University daziva ngize mariage zo kwanza zambara. Simona kama yikanda mbili. Wala ibayita bwato kanda mbili. Ndo isi wanayita. Tena ndo kuitafuta iko ini. Ibaye ati nzo yikuriramo. Ndo siraitwa. Ndachakura. Guys nakubwira ati Gasore nakubwira ati afise imodoka zibiri afise. Reka kumbeshe ni umubanyi tubanye ngaha. Numbeshe bakunzi bacu iyi wanje nijya gipako bakunzi ba Step Media TV iyi wanje nikijya muri kora hajya cyangwa muri garage garage ati babuza kuya njo kuya njo fundi wangu njo baba tumsomesha kule hichi umsomeshe tumsomesha kasema sema njo usomeshe kweli kila siku inalibika kuya baba kuya njo kwanza umsomeshe alisema hivi asema ile gari uko kuna nini avandre avande kule usisha sema uko mshakali
ega na bajaji zikihari urachama noshika gute muri bi ona Lakini Gasore, ubu rero n'ufise igiporpora cyishimira Ntungire kwege. yeah mbi data hari Kiko hit. akumatoboka mapini Acha kurabia. Sasa wewe unasemaga ngo mbi data ngo Bface. Hivi ile gari yako unadhani ndio nzuri sana kushideza wengine? Inatoka hiyo nziza cyane gusumba. Mie ufiliza. Unapunda gari za wasanii. Spondi. Chemvugisha ukuri turakagwi. Biporoporo boys. No ndakugiza ukuri. No riro igora rusinika ko rutuka kwihajya. Shabuza ya rouge. Kiachu. Ile nibika. Kile. Chirirwa muri garage mu yenzi kigiri. Ijya modoka yari on. Ni kyari on. Yari on ya rouge. Kipirate chatari. Acha kurambia. Amagira ragwana nayo mukuduga isororezo. Alvin Smith ile CA ile marke ngo atukara batungu ngo karama ile barakoresha bisi yose kuri garage mimi najua sana ibyo sirobe afa mbi data yo amapini yaraheze mbi data kwe ambi data we umasanga kandi afise twagize aga system itobosa cyari bari iyo gacaja agamagara umufuti nanje bayimenye je bitobosa cyarambara basi namenye bari wewe gatagere for umufuti yaro sanga Dereka zamaze gushika kwa ibyo kuravuga Gasore. Libya gusa. Bishafika. Mbamuse yose. Fundi kuye kwa fundi kuye. Ndote nakomba. Fundi kuye. Ushamudepare mara gapi ujama? Umanze kumudepara kanga. Kila siku mara tatu gose muranda mudepana. Asante ndugu yangu. Niko na giporoforo. Mpaka masizwe na. Sasa si fundi. Tena utamlipa huyu. Huyu yani iko abone. Kwa mwezi. Kila siku. Yaratia garari kila siku. Na matatizo yanizekesha. Lakini Gasore mimi naona ungeoa. Nikeo uko na gari, uko na nyumba nzuri. Gari ngine wewe warangwe wewe. Mimi sina gari. Wiwaza ngo kurongora ni kichwa. Ona. Si wewe tena nasikia no stress mlikuwa mko ma procedure mazuri wewe na no stress wasike. Atoka. No stress ametenga bahungu. Kweli kino. Twohuza kweli. Kweli kino rero. Byameze nk'umugabo nyine. Ukuyimereye. Utinyi kinone nagira. Oya. Mengana kagabo. Umukobwa kina karate. Kino mwishinga. Cyari mushwanye. Ko hari undi mukobwa mushwana mu nzu. Baby akarira baby. Jya umushwanye ni baby. Kitu. Jewe baby muskuma. Kana kwa nipiga ya vreka jam. Yes. Sasa leo tunakula nini sasa leo? Leo. Tutakula wewe na nani? Mimi na wewe. Tunakula uko natoa mbabura. Kusori mbabura mazi. Acha hiyo. Sono rucho tukirukana none. Yari ya Bujumbura pako yakula kwa wao. Au junga leo tunakula kuke alikwambia utufukuza. Kingu kuke msito mzuri. Wewe na kuke ni bosi mzuri. Kuke mtu mwana mkore murabizi. Ni mwana mvugana cyane vraiment. Mvugana bikuke ego kwe. Kandi gamwe mwavuye mwarahimbwa. Mwe nakandi ga step mwagize. Ariko na mwarakorana muri more time ni sawa. Ya vuba more time irabanda ya vuba. Bako wagira vyiza cyane jamasi. Studio zo mu kirere. Ndiko mtakwa nafanya ma emission. Tutafanya na PlayStation. Kuki anapenda PlayStation. Nora kwa kubastatia kwa mezi. Muri shamba. Siku wala mabora kuki. Kuza kazi. Kula usanifukuza. Bosi wangu, ndugu yangu, petit grand frère. Muislamu mwenzangu, ndugu yangu. Sasa wewe unakula Kiislamu ni aje? Mimi ni Ismaili. Lingine? Lingine ni aje? Abdul Kafiri marehemu. Sasa hiyo si Ismaili mtoto Ibrahim. Sawa boga. Ibrahim. Unatia Sheikh Mufti. Habib. Tena wewe unajua Kiirani, Kiarabu sana. Msalimie siki wa Kiarabu. Assalamu alaykum siki. كيف الحال؟ أنت ذول حمر قفل عظمك. سأقول إذا عطل عمل أنت عفوا. msalimie kuke koje yuko kule kwa kiki. kuke كيف الحال kuke؟ الذي إلا ما خلص step meja من لها قفل. naambia watoto walikuwa watoto. تسمع والله إذا الهفا الغفاتير من الأقم خفشر فإذا الها kini kikrene na ingia da atakupa mpenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema aje kijatira honye Volodymyr Zelensky anasema aje sasa sio ni mkomedi kama kwa Ismail Gasore na kwa president wa Burundi jiwazi toka lamba lala Azeri ufite umenga ari muri komedi gere kavuga misiga paradi jipodi jihodi bash khadir sepadir Russia hadir izin paradi anachekesha anamwambia Putin ngo Putin ayo misile hasumenga umenga bisaga ko kuzezi tuko izirabedir zirabadat mahadredi
Brother. Akana kaputini. Putini. Putini Njame ko serious. Nistopea kwa umeshtoka hoja mutipi ndaki. Aja mavubi. Ariko megos cyane. Kandi biko bigivuga yuko ngo visa za Ukraine ziko zinapana kwa bure. Nama tutaenda. Kwa itengo. Tutaenda. Tende kyabu. Yo Ukraine. Tuna wewe mwaneshi. Watapiga Tia pale nimelala zangu. Tunapata raya Ulaya. Indira bazana mavizura. Tadodia avyo. Kabisa sio tutaenda lakini ari namba mutamga. Nacho inamba rero muri Ukraine uno jamaa. Uraze gukubitwa ibari ukugira isuguti nisunze. Probleme sana. Yes, ariko kurundi ruhande tukavuga ati mbega Ismail mbona tuyakona en collaboration na Mutima. En collaboration, collaboration kwa siju uburongozi wake shabambia lakini ona bado mugabiza kunda tu imani nishaka. Kigingi bishaka wayi byamaze gushika. Kigingi ure ko difficile sana. Ko difficile sana. Kubakira bamusaba makolabo mugabo kigingi abari okipe sana. Yawe okipe. Ona umuntu asigara umuvyeyi dejo uni. Aje no urongo muhongo ayo limit. Probleme kwere. Ayo limit ugira. Chini ya ulinzi. Ari kiro togira imbere ya madame akabya ati ibyo birofu kuragira nibiki. Shereje kuragira nibiki. Nibiki. Ni birofa. Akomengo uko abya ni birofu kuragira. Bije sinda bikeneye. Reka biragoye cyane. Yes, turamenyere mu vuga myeka yahera Gasore iyurira indege yagumagenda ama voyage tout le temps. Nubundi vuba ndayurira. Where? Muri Ukraine. Manda kufanisa. Collaboration na president wa Ukraine. Tu ata. President. Au president wasikia bombe ku. Urambia baby. Inapita. Presentation só tamufikiria uzo kuramba gututamo. Turafise projet ikomeye cyane muri South Africa. Narakubwiye turakora amateka mu gihugu. Ariko tumenye yuko satubera byandishe. Tubwiye ati ni mutazo kuva za ndirimbo nk'izanyerera. Nyanzobe ntimuzo ntawure nabi. Mumenye yuko right now turavuga singa kuja kuma international levels. Okay, for example, dukoresha Kirundi. Eko Kirundi turakoze mu Burundi zibamenyekana. Kirundi mu Burundi no mu Rwanda. Ni gute tuko approaching za Niger za Cameroun. On doit changer la langue. Il faut qu'on fasse des collaborations. Urumva n'abandi bahari. That's right now the target yo gufata East Africa. Kabisa. Yaba mu ma festival ya ma filme yabera mu bihandi East Africa usanga seruka za Tanzania zande. Why this sous-région itaboneka? Burundi kandi dufise talent, dufise ingabirano nyinshi. Vuba dufise project komeye cyane izokorerwa Tanzania, Kenya na Uganda. Niyo project dufise vuba ukiona ninapanda ndege. Basi unaenda Tanzania. Basi tunaenda Tanzania tu. Tunafanya tour East Africa. Tunafanya movie kubwa ambayo itaingia kimataifa. Movie itaingia tam festival ya Rusi. Festival ya Ukraine. Yani kusambuana huko. Kusambuana mwanangu. Kabisa. Everything is itaingia mu Hollywood kule. Muri mu Hindi kwa basi. Gari na waka. Sawa. Ile telefone ngale tukombe gari pale. Vraiment. Ndugu yangu wa diaspora. Simu nitereze gari ya mtu ya bantu yangu. Nakwambia kweli hauna hata bibi wa diaspora kweli. Kweli sibi kwanza wa sponsor. DJ Kishi, Janviero, Mario Balotelli, Saido Nyanka. Simu bafanye every tena bakienda bako batanu tugari banayuza. Gari yangu nenda tupa mapisi mbarabara. Tena juzi pako mtu mwenye alikurugotea nani kule triangle ba. Kuri barabara. Mabisiria tingizikanga misegetera mapine. Unatuma vitu mbarabara. Tukatoka mashasha bibarabara. Ajabu. Bugu tete de transmission. Basanga mashashe vitu gari. Sere gari yako yendege mu control technique. Sio control technique kwa vidage kila siku. Aina control technique. Sarisha mwanangu. Problem lakini fa kupatie gari juko komedie mkubwa mu Burundi baragukunda kandi kibuteramisha benshi cyane il faut ko vraiment bagusupportinga vraiment. Bakuzie vraiment takaporte vraiment. Kaporte kweli. Yao kaviti. Juko na fake life machangu na bijuu. Yuko kiporoporo akitiaga ku social media unakiona. Cha bien. Sio tunapiga picha kwa kagari ka watu. Kabata au unaonesha tu nini yangu. Kama big face ifanyia clip kwa kagari ka watu. Ameshegamia tu hivi. Njiwazi. Na iko na yake. Iko na kiporoporo ka iko na gari kai. Bifesi. Iko na gari kai. Ukiona maile gari ile sorry, zile gari zake sana. Ile alikuwa Dubai akapiga kapicha kwa gari pale, sio zake. Ferrari atetembeza wapi Sorolezo. Sio zake zero gari. Sio zake amejishegamisha tu akafanya clip. Akili ngoma sorry Bifesi respect. Big up sana. Sasa wewe unapenda kupenda Bifesi sana. Ni plaza wangu. Lakini bebe isanganiro awadi. Isanganiro awadi Bifesi.
twarasanganywa award twara award yose grand frère you are rap you da be face on the floor watagwan pinza gwan urize parize watakwize watakize wataize wataozo na miozo hiyo ndani hapo kaka yani kifeza kuchanganya huyo problem alikuwa sasa tugari pale bila ugari malangaje informatique ile langaje yepeka sasa nini wewe watagwani pinza gwani watapize wapulize nini vitu gani watapize wapi vitu gani unaebana atushangaza achana naye bana sasa yes tuko turamubona rero Gasore ari kuri YouTube channel yiwe kandi bikubigenda neza cyane ngikubwira abafana muri rusange abafana aho bari hose ndabakunda cyane kandi turabashimira cyane ngene mubandanya mu supportinga mu makote yose ndukuri aho muri hose Imana ibahezagire yebana twibuka kandi gufasha gwaruka go mu Burundi ntumbone kuri YouTube niko tengu ko vibaya niko tengu tena excuse YouTube ingizi franga mingi franga vraiment ndabishigikanya YouTube excuse hamna kitu una travailler views zinaziona lakini rare hakuna kama zilikopea Ukraine kule nifoka tukigira deba hakuna kitu mu Burundi ugwaruka ukora kuza YouTube sasa unakora ku YouTube cyabaza ngo arahise babona ziga views kintu gihari batazikinjira inyuma hari izi views tuzibona kujya yena maka tugapostinga ku mastati ngo 10k na ni dolari winjisha figa swata kwa virgili probleme zara yeah yes atire Gasore kubwira ati yuko wodusapotinga tugatira imbere tugashika ku zindi step kuyani ma step ukani ma step yeah kuko deja ega uravye okay none nakubaze wowe nyingine mwege nyine ba step made nize mpamvu zituma bamwe tuva mu matimu mu biki si franga ndugu yangu amahera ntayo to ntayo amahera ntayo no kuri kuri ugacuvuga ega uje anye nimba yinjiza akaka 20 hari igihe bishika kavuga ati sha ndago menzi unye hari ibindi bintu nakora bitakora yawe naho mazi ko ukavuga ati kananje kwinja akaka 20 kubganje jenyene naho ugeze yari ukazana abandi ugakoresha uwundi naho wene ukashaka uyafete ngo ndamuhaye agacakire yindi yiwe sasa donc il faut ko badufasha vraiment badushigikira batube hafi cyane yeah man guys ni kibazo gato nkunda kubaza Gasore kandi iraboneka ko aba bantu bari proche yiwe cyane abantu bo muri Saudiya na Saudiya ana mafi mushkila yalla roha no stress feel sick ala roha la hawla watu Saudiya Oman Qatar Dubai there my people I love you wherever you are I still need you kabisa wale ni watu wangu acha kuambia kila siku acha afu baje bana bafite umutima barakunda igihugu baje nabantu babari hariya bakora ubuzi buruhisha mugakugira ati ndaheza ngacenda kuraba video ya Gasore YouTube channel Dubai Chicken Pablo namo aroti miduga hariya aheza kozi miduga akaza kura video yanje Chicken Pablo yo ukaba ushaka kubana nabandi batahure umva tunaenda kwa Mario Balotelli anatoka kule Mario Balotelli aheza guca ibiti agacafa telefone akaja kuraba Mario Balotelli sedonyanka aheza kozi bimuga agaca kuri video akaraba DJ Kisi aheza kubura muri biro akaza kura video brother n'urukundo bazifitiye kabisa Jamzero wewe yahanagura ibiyo muri acha kunambia kule Bulaya biro ira tunaenda kule kwa T-Max mama T ule sasa anachuza karanga barabara kule kwa Dubai tunasije muri Belgique ni birariha biko bien sana birariha biko fresh mfunda rijiza sana wewe ni Ulaya mama T unaona kwa kumavyibusha biko bien sana vraiment grand frère biko bien yes nako crazy njomba ako crazy arasuka abantu hari ya Madrid kada bikora neza cyane yes mtama big fizo kule iko kule anafanya makosa mazuri piga shot bad to boy iko anaingia masala masala na piga shot anajaza fizo muga grafere aba rero ega muri Europe kuzwa bw'Abrazil gaburari bwo muri ishwa ariyo bukoresha bugahera kuri yasende kutumika nayo yapangusha biyo fizo wetu hiyo trompeta baba yetu bad boy no bad boy siku utakuja itamfikia impatie link itamfikia nafariki bad boy siku utakuja naomba niambie nije kupokea poti kaka kabisa jura vraiment iko nafanya vizuri vijana kwa vraiment big up sana big fizo the big legend the number one superstar respect my brother I love you the big legend yeah legend the big legend the big legend si gay kirundi legend tutachewe no matari Ismail Gasore kabisa wale kama mu ruhande zose uvyugira byose urukora supporting no vugana cyane entertainment ya entertainment man we have to be together
Niwanda bivuga kila siku raba ba Harmonize ba Diamond usanga ngo ama wachekeshe kama Joti unaona masanja nini vitu kama hivyo vitu ya bien Burundi utasikia ngo ndagutwenze nka Gasore ndagutwenze nka mutima hakuna vraiment akiri bari mwimbia mutima alisikia wafungua amashow alikuwa ikotengo akaimba nasema bongo akaize ndugu yako kwa krize kaka hivi baadhi mshora show zinaafishiwa si ahora konsere kwe yuko apigia mwenye sare nzokora shonga sare de reception problème lakini bataishi batavivre hivyo hivyo basi tugire gute nuko nyene nibukiye bukibizoza kandi urabona ko bafise mu mwete kandi babikunda bakunda igihugu cyabo kandi Gasore arabashigikira vraiment kandi bazi ko batera imbere entertainment ndayikunda sana kandi umufana wa buri wese aka commentaire gatuye kuri ryano uvuga mutima twingana mutima show yageze neza ijya show yabaye réussite yabaye success yageze neza kabisa nkuko byari vyifuzwa kabisa yageze neza it was cool it was okay ntakanenge kabisa ka message gatuye kuri mutima mutima big up sana man keep on shining kabisa ubandanye ukora ibikora inka be creative every day kabisa this is gonna be okay kuri defense comedian bandanya kabisa brother ni mu brother wacu no muvyeyi kabisa muri comedy jo brother ebana kujya nyine mu Rwanda mu supportinga abandi mudushigikira na kigingi muvyeyi wa twese nabane nawe nadushigikira kabisa imana bazagira aho bari hose kabisa kuri step media mwakoze kuva muri Buja Hit ariko rero nituzohomba na mwagiye bisigura yuko rero mwebwe naho mwigize surivu imana bazagira ariko mutera imbere mushishika arakirika batupota Gasore bajaji turakiaga bajaji tulifanya maeskali ruba nkubu muravuye mu cyaro tutoka gasigi muravuye mu cyaro gacere behe afata moto goko zari kwa bibiri ipanda bisi toka kanyosha tiri kwa bivili baka bisi bagase igaza kabagara asike tukapata bajaji baka Gasore chabio tunachoka tukuya mwenye kura gari kura kitu cha maana na siku afu ana kipindi akiingiza hata $2 acha kuambia vrema afu atasema ngo tukora mafaranga kwa tikita mjua vipindi bagire mama tutaitika tuolewe bana tufanye olewe haya shida anavache kwa rafiki yangu stati sema usikile vya bintu vya nitu gani kwanza bibi asime ngo video yake ngo alisambaza mpaka ngo naramuheba kwe ngo petit zizi inawezekana na yeye inawezekana la vache original donc il m'a vaille Javre asha ngo abantu bariko barapartage video baguri bamusabira imbabazi lakini akini nabonye umenga ngo bamusabira imbabazi basabye imbabazi umugore ngo yaramubabari acha pole sana ravasha asha kweli ibyo bintu bishika gute Gasore ega birashika niyo kujya ndirimbo ya donc il m'a vaille yari muri vaille biri usanga kiragendera pepe kaida yoti karu video ni shamana besi pole sana sasa hivi tukabate kama ni rangi mwe baravasha mgikuwa ubuzima bwa ravasha kwa buterere si buterere yubaho haruja buterere bingefabira kwa haiko alifanya la maana vraiment juu bingekuwa bizito sana juko aliandika ku Twitter yake anasema abantu mwafashije video mukayisambaza musabira imbabazi kweli unawukanye kweli nino nanje ndamusaba ikigongo ravashe kweli ni mutandukana ukondo gwa yurazi kabisa na ruguru barazi ko mukundana byo mushika yamukundana kabisa kandi ravashe vraiment ona kwasigara umushoferi muri nzeya wo kuvizitisha abantu aradugana abantu bagiye kuvizita ndagusavye ntina ntabo mu taxi moto buhoma ko ni moto zigishika zirenga umupaka sasa tromba msama kwa Alvin Smith msame babazi kweli Alvin Smith rero uri hose iryohego umugore ngira kuba bariye kafe n'ibizofa binahizo asante sana muri kuvugana ryari na Alvin twari kumwe muri show cyagica mutima bimwe ko bari bashwanye ariko gutengu n'inzoka yiguriye kantoze promotion n'inzoka yiguriye kweli ariko ate asese show ari kweli sana grafere so kwa hiyo Nirna mama Nirna aho uri hose Canada wallahi nandikira vashi arimo kwiyahura bana ko sena magura ingami ubona kibahari abamwe Nirna yo sasa nukuri kwimana ebana iyo urukundo rwa Rwanda rukunda sana ndase n'indirimbo nasohoye nabashize mu vuba irasohoka ero fevuga gute ni nzeya ni hip hop man hip hop gute gace bakingo ngo ba Fabiro bose bandingiye kubakura bajya bose n'abami bawe ni bisanzwe iyo ndafite ama couple muri Buja Flavor bituma naje nivuza kurondera uwanje ndiwe yo problem unaua msikumbuki ngoya itatoka problem very soon itakuwa kali sana man
yes wumva yamusaba imbabazi Alvin urumva ko ubuzima bwari bugoye kandi yaragize umusata posting na za nkuko canke za fi zo kuri status ariko ubu ni bon turabishimira Imana no kuri yego usabira imbabazi rero CK no stress kure no stress yahuri hose muri Oman canke Saudi Arabia turabizi ko hozi impome mugabo hanagurizo mpome wibukana CK ko yambaye ukandabiri bw'abakobwa ngamo Burundi aguma tigita vyanga na kamera izuba ryabukubita mugabo muwaye nawe ne musubirane CK professional umusore wacu amerewe neza cyane yego manya mwiza agiye yes Gasore ndagushimira cyane Gasore asante sana Step Media bagirere abakunzi ba Step Media bagire subscribe ku bwinshi yo bwacha bwana pinga bwana watapize police Paris lamba rutalomba esba Gasore komedeke ebaba lamzi ya kuchoresha mbake ya manigas Planet Media muri wose mugire subscribe share partage na comment na like na share na everything ya byote bafanye subscribe bamusange ibikorwa bya Gasore babisange kuri YouTube twagute esba Gasore comedy everything is okay subscribers wako wengi Felix sana wallahi Imani bazagira abarundi bose aho bari afara umuntu iyo ndamubonye cyane ku Ismail Gasore akaje mu katuye kuri Isaac Isaac TV ni Isaac classic Isaac my brother wherever you are brother nawe ni herenga muri Bujahid akatoka kweli akaenda fanya Isaac TV no kutagize Benishu TV jewe kweko tukuna CK unamujia kabreviation fanya sasa Benishu TV Viroroshi tulifanya step June step Isaac TV kandi yaronse kibondo ucavuke umuduga ujya mwana zo mukokai asante sana brother wangu Mungu akubariki mkote upo ngoja musi mwenye natanye peri mjya mwana wiwe kwe ujya mwana ujya peri nibazo imwima kwe asha direct mugari pitali tokea mugari baba bangale mzuri mtoto takuwa shoferi mbaya sana first fari hasta muona warabu hapo nene I love you sana Isaac TV wherever you are may God bless you brother Santa na Delisa bari hehe kutakibabona nayo na makuru yo gutoza tunachambua wachambuzi sio wachangombe wachambuzi tupe nakupa makavu yenyewe mazito kabisa next topic nyingine next tunapiga kaja makala tukarara sana amna siku ya video tatakugonga wewe mimi nataka abanga hefu yiwanjiri anyene ngaye nyene bimetereza cyane ndibaza ko mubanye neza man abastari wese tubanye neza no kurukima man mimi mto kuchemsha tunachemsha baje bose ni inshuti zanje Satbi my brother urako yari amperaniye amahera Satbi ariko yari ampaye Imana ishimwe cyane Imana mwezagire ugeni brother ndamukunda sana ndamufollowinga Tanzania tukajya tujana Tanzania rero amarebe ati kintu yarakwiye cyandamukundisha ndamuga ati brother we nenda akaniacha yes kandi byaragenda numva ko yagenze neza cyane kuri airport baramufashe oya Satbi iko tengu na yeye wana kujya carnival yagiye gusanga manoze ni carnival East Africa East Carnival yagiye muri piscine basoka gusana Roberto nta mayera rumva hero bacamufataye 60 vile stare wetu kaje yanze ku telefone yageze yaje Gasore yaga unanishika ukamwambia usisha ordinateur ya studio yako akakwambia kintu pitu kafuata naongea vikaisha akakwambia akamwachilia grand frère hivi iko bien aiko bien mkubwa wangu ule na hela ana pesa kama uchafu sana alikosa 60 bila lakini ndugu yangu alikuwa na madolari alikosa mabia alifanya kopesha Harmonize akamkopesha Harmonize sasa alimkopesha alimkopesha gute inbox natika ndugu yangu nitumie kwa alinishika huko airport unaona na corona kwa aeroport ni so yaba mutaraja mu ndege musingura muraba ya byinshi mu ndege haja ni hatari cyo mu ndege ari isoko hari hotel hari akabare indege ni byose mfite kila kitu chote umuntu wese afise ingorane hari ya mu ndege mu ndege uri muri paradise afure kiri nkine kumenya mu Gasore nguyu umuntu agiye mu ndege nkaho uje umaze kuja mu ndege ngora kantu kaca kiyafisha haja kaka modavyo kacakishira automatic muri telefone of course kuko mukire urabona yuko tuba twarenze ama antenne yacu connection cyayiko en fait kanya kantu kacakishira mu ndege nivyo bone gukoresha connection ni kibombe cyo gukora acha we uri baje mu ibombe kiri mu kirere munaendaga gishitse hasi
probleme ikintu mutaraja hejuru babwira ngo ambara amasentire ngo bishitse tukagira impanuka we kaza umva nduwayikoze ntayitse iyo rawo tuliya probleme ufatire mu kirere kweri ukomeko nasinzia muga ishitse hasi ni zero chance ishaura ujabasha kupiga bakiriyo tashofera asari kwache ujende ananipisha mekanishe shina franga mpatie franga wana uchaba ashageuza pine tena ulitia majante sport mzee majante sport tuko bien gari ko sawa tatizo sasa jante ni sport pine ni biraka ulimi zirahera gushika ku rusinga kwa nyuma brother iva mzee gari ndugu yangu boss nakushukuru sana kwa support mwende sasa mwende bisho subiri kama subiri sasa sauti genda uteke chai bana oya sasa mimi nitakuja sasa utafa vile wengine ngo journalist ngo wakubise ngo wakubise wabeli ya burofa wende abisi nakwambia tukinya bufura CK Ewa na sateri sana kwa kipindi wazee. Naongelesha sijakunywa chai kaka. Sawa basi. Ewa na siku moja wazee. Cheki na hivi anataka kuideplacer. Wende panabakia sasa hivyo. Sasa boga. Sawa bosi. Yes, yakoze ba Step Media ari Gasore turatera kuri yatubwije amajambo menshi cyane nuko asanzwe yemereye numvuga numukinyi wa makomedi kandi abikora neza cyane kandi ruvuga mu bantu benshi baterabisha nuvuga entertainment yacu nuvuga abarundi bose muri rusange afisa abafana nuvuga ahantu hose mu Burundi mu mahanga wherever ndakubwira iki ugira subscribe kuri Step Media kugira ngo dushike ku ndivuga ku yindi ntambwe dushike ku ndivuga ku yindi step gira subscribe rero kugira ngo dutere imbere hama duteze imbere nabandi dutanga ubuzi mu bandi natwebwe ko baraduhaye ubuzi turatera imbere dushaka ariko natwe dutera imbere duhe ubuzi abandi bantu babukeneye tuzosubira no gutaha uri kumwe na Beni kuri micro behind the camera ni CK professional ni Step Media wherever you are ndakunda cyane